JESU NUNGJUI din kakipan tai Nung chonlou di kiti lahi Simon marak le Dr. PP jok makuna athu ki hedung zuijin hichi garu hilsa nok seng kitile ain sumi te hozo se akho ho sapuvin atha a JESU Krista selap dinga atha la ya ching ki se mahin abonwa thada gut la yovin JESU NUNGJUI din ka kipen tai atila cha te ni ani te na tha pi tan aban hin azinu tha ki da gi la yovin Keima ching kati kachang hijong leng Nung chonlou ding ati in azinu ya that ta azo zo na hin ama hin kho thada gut lai ta win cross su kama a vannoi kanunga ati lai ta in ama jong cha that ta win hicha thawa kon chon hichila JESU NUNGJUI ding ka kipen tai ti hung ki bol do a hen hichi a ho sapu a that pa le a khomi te zo se cho JESU Krista hu hing purin a kisan ta win a khomi te zo se cho pakai a hin ni su ke ta win a hi JESU NUNGJUI ding ka kipen tai ti lagil ta hin angai zo se pathinin ti bu ta hen JESU NUNGJUI din kakipan tai JESU NUNGJUI din kakipan tai JESU NUNGJUI din kakipan tai Nung chonlou ding Nung chonlou ding Keima ching kate kachang hijong leng Keima ching kate kachang hijong leng Keima ching kate kachang hijong leng Nung chonlou ding Nung chonlou ding Krochu kama vannoi kanunga Krochu kama vannoi kanunga Krochu kama vannoi kanunga Nung chonlou ding Nung chonlou ding JESU NUNGJUI din kakipan tai JESU NUNGJUI din kakipan tai JESU NUNGJUI din kakipan tai Nung chonlou ding Nung chonlou ding Keima ching kate kachang hijong leng Keima ching kate kachang hijong leng Keima ching kate kachang hijong leng Nung chonlou ding Nung chonlou